tuk chuak nuam vekule vainun kong roi tua tan korin thon ni na bungli chang sari atanga chang som panga hi kan zir ho le do nanga athupui kha tharau lam ro lumbe la ti a then ni na ani do na vain hi kan bible study series somkuana ni a tin hei thathar kan kai ta a october ni khat zirtop ni ani ta bokani nimina khanin polati khanin lalpa khongai na anmu ang zela rongbol tura lalpa na bo sei thina wangin an zam lo thu an soya mi ten krista chanchin tha an hnol pha hlau takin ti thua zel lam thil in larna kan tiang chi kha boi pui lo an tum ram thina thutak krista chandam na thu chau an boi pui jok thin thu an soyani kha saltang chuana krista chanchin tha chu aring du lo te thin lunga sualin akhu tlata ring tu lo ni to te ta ne ro chuan chu khu na chu lak bo ani thunga kharau zalenin an lenga sualin an nuna thu ani to ngai lovani ti in asoyani kha ma ni chanchin hril lovin krista chanchin chi hi kan soya kan hril jok thina ni ti in an soi boka an rong bol na chuan krista chu moi takin an tar lang ram zel thina ni ti kan zira voina chuanin tharau lam ro lumbela ti then ni na kan zir ho do na chanchin tha awanga thu cha keng tu te har sat na te po kan zir ho don ani chang sari na he ti hian pola na soya nima sela he thil ti the na ro pui tak khi keima nia chuak ni lovin pathiana chuak ani jok ti alan chian theinan chuaro chu hlumbela kan vongani ti in asoya thuthung li rong bol na chuan ati hlum thina thuthung thar rong bol na chuan aring tu te nun na apeya suala punna pianga khongai na azwal thina tin ru puina konga ma ason tir thina ni ti in kan zira har sat na muna po khovel mi te riat thiam phak lo lom na te chu chonin anei tir thina wangin chu tianga thil ti theina chu mi hring te atanga chuak ani hau lo maya mi hring te ti thei pe lam patho atel to awangin pathian atanga chuak ani ti alan chian theinan chu ro chanchin tha chu hlumbela mi hring thin lung chunga an vong thina ni ti in pola hian asoi ani zol nei isai na soyangin mi hring te hi hlumbel ang hi kan ni tak taka vai vuta tanga siam kan ni awangin hlumbel chu le tanga siam ani a ama in hlut na le ro puina ani te chiam lo lalpa lovin misatlia ke pal thei kan ni ti he hian mi hring te din mun po min tarlan saka ke chemai thei olte a ti ke mai thei kan ni ti na ani chu nima sela chu hlumbel thinlung chunga chuan ro hlu em chu kan vong renga chu chanchin tha chu kan vong renga ni chuan chu chuan hlut na min pedon ani pathian tan hian kan hlu vet don le ani ti kha pola hian min han tarlan saka chu ro chu krista chanchin tha hian ni a changruk na khan he chanchin tha hi thinlung chun eng tu ti po khanin pola hian alo sei to a chanchin tha a hlut zia thinlung chun enga mitivara mihring nun vong tu ani zia moi takin pola hianin min tarlan sakleta ani ti chuan chu ro hlumbela an von reng chu krista chanchin tha ani awangin aringa piang te ta na chandam na atlinga aring tu te ta na pathian thil ti theina ani bokani chu chanchin tha chu ro atling ema anget ve theilawa amel malte tan po a damna atling hial ani chu ni wangin he thil ti theina pathian atanga chuak thil ti theina ro pui takhi mi hringa atanga chuak ani lo zia tarlan ani theina turin chu ro chu hlumbel engma lo mi hring thinlunga khanin polaten kan vong thina ni ti in an han soi ani changriat na le changko na kan en chuan kongtin renga nek chepin kan oma nek be zong kan ni love min nek chep takna in ma se kan bet love
tal thelo che thelovin kan om chuang lo ve a han ti a ti mang anin kan oma kan be ya dong si lo ti du da in kan oma ma se kal sanin kan om si lo vuak thukin kan oma ma se ti hlum zong kan ni si lo vati in pola hian asoya an paltlang te hi aturu rep rep hle ani chanchin tha hrila rong a bol na a mi ten an do na le an ti du da na te a han thai lang ve thuak thuaka nek chep le mangan thak tak tak din huna te lo om to thin ma sela an beya dong chuang lova a chan chu chatuan mi Krista mu chiang tu an ni a hriat po an hria a chu Krista chu an be sei tlata wangin ti du da na le har sa na noya khan be sei tur nei lo an ni lo ti anin hriat na chuanin be sei na a petlat thina ni a han ti ani chu avan ro pui em ti du da le vuak thuk hial an lo tok to a thia kalsan te hial an lo tok to ani ma selal pan a kalsan ve ngai lo fa a thi pon thi hek lo ti an ma ni nge hi a chiang tu an ni a ti chuan pola hian a thil ton le arong bol pui te na an thil lo ton to te a han chui let hianin a chung lam taksa na satakin heng har sat na hian a siam saka a be se na te hian a chung lam taksa hi ati chak zok thina a har sat po le chu chon be se na nget tak ani tira lali suata na atang na tul zok thin he hero pui em ani chu tiang chuan pola te po hian nek chep le ti hre om nek sor vok thluk tok ma sela chu chuan lali suwa du zong ti kha asim tir theilawani chu aro pui khop mai ti chuan chang som na hian i suwa anun na chu kan taksa a hian alan theinan a thi na po kan taksa a hian kan purengani ti in pola hian asoya hemi omzia chu pola le arong bol pui te khanin Krista an rin na le atir na oya chanchin tha an hrilawangin do tu te wangin ni tin thipal theidin huna an ding renga chan sa om reng thina ni ti na ni a beram tal tur te anga ngai kan ni tia bible in asoyang deuh kha ani a ni tin thi theidin huna an ding reng thina chanchin tha an hrilawangin vok thuk ten to ka ti du da ten tok thin chu i suan an nuna mun achana wangani a thi na po ataksa ngein pola hianin ator pui ve ya Krista tor na te chu apu ve ni ti in han soya athi na kan pu ti hian lali suwa kan zui na awanga kan tur na te hi hei hianin akok deuh ber maya chu tiang ang chuan pola ten lali su hen lo zui ve tlaka rong an lo bol thina an rong bol na ten lo hlen chuak ta ti chuan chang som pakhat le chang som pahnia he ti hian asoya i suwa nun na chu kan taksa thi theya hian alan theinan ke ni nungdama om te po hi i suwa wanga thi tura ti kan ni fowani ti in pola hian a han soya ni chu aro pui riap thin mange chu ti chuan keima ni a hian thi nei na thoka nangma ni a ero chuan nun na in a thok thina ni a han ti a Krista ta na an tur na chu midang ten nun na an nei na tur ani a hei hian lalpa ne na ta ko na an don chian zia le an ko na an chian zia te tin lalpa na ko na zo na anin pek na thuk zia te heng hianin atar lang chiang em maya chang som pathum na hianin lekha thuin karinga chu wangin ka sweni ati a chu ti chuan rin na thin lung chu pu in keini po in kan ringa thu kan sei thina ni ti in han sei le ta a helai thu hi pola hian sam number za som paruk na chang som thu aron kot chu ani a hebrai ho chuanin karinga chu wangin thu ka sei anti thina I believe and I speak anti thina ni helai thu a hian pola hian pathian thu hi aringin in nga na mangam takani ti aron tar langa kan ram enila pathian thu hre tak ma se pathian thuin nga na mangam lo hi kan katnuk mai ti ro when a hian zir tur poi mo tak min pein ka hria a pathian kan ringa athu kan ringa ma se kan in ngat ngam le si lo chulai tak chu
lali so Krista rin na konga po akan chaklo na fo thinani a kan rin Isu hi kan hrechiang toklo ti achiang em thinani ti chuan chang som palina lalpa Isu kai tho tu chuan keini po Isu nen min kai tho veanga nangma ni ho nen ama a min din tir don ti kan hria ti in a soile a Isu kai tho tu khan nakina keini po nang ni nen min kai tho do na ama a min la din tiranga kan la in la nanga min la kai tho do na ni ti in pola hian a han soya chu wangin engwangin nge pola hian he tianga huai taka chu chu a soingam kan ti chuan achan bulpui ber chu Isu tho le zia hretu ani a kai tho tu hretu ni a kai thoa Isu ngei po tok to tu ania wangin huai takin pola hian a soingam tlat ani chang som pangana ti hian a soya heng zong zong hi in thatna tur ani a ti chuan mi tam tak zinga pathian khongaina apunga nga pathian ro puina turin lom thu soina po na sa takin apungang ti in a han soya ni avan ro pui em pola hian ama nilavin pathian zok ro pui zel selati adu fo thina atur na le a hre om na zo zai te po kha pathian ro puina na adu a chanchin tha awang hli rakhang te kha tur ni du selang chuan pumpel the ni nima sela chanchin tha atlang au puya wangin atur lo tur kha chanchin tha wangin atuara ama hlok na tur lova pathian ram hlok na turin atuara ama tan atur lova midangin nun an nei na turin midang ten nun na an nei nan atuar ani chuchu rong bol na ministry omzia dik tak po ani ama ain lalpa amanga izok ti pola nuna hian chiang takin kan mu pathian lom na thlen hi alom na bir ani thina ni pathian khongai na pung ti hi pathian khongai na dong tu an lo pung zela ring tu an lo pung zela tharau bo te an man zela pathian ro pui zia ta chuan ron lang fia tul zela aram in kidnia nei lawang ati ang chia pathian ram ron zau zel hianin chu chiang takin ron ta langa ron sei fia chu tiang tharau bo ruak zang khai taka chuanin lom thu sei na po apung thina lom thu sei tur hlir he ani fo thina ni ti chuan khang te kha voina kan zir thei chin te alo ni le tareng mai nuna zir tur kong thumin la chuak le ta ila pola na soyang hianin vai vuta tanga siam hlumbel ang hi kan ni tak zeta min siam tu tel lovin ro puina kan nei lova he hlumbel kan thinlunga hian Krista chanchin tha kan dona lom taka kan dona kan kol that tlat phot chuan khovel thilin alu landon lo ti chiangila chu chanchin tha chu kan pai chuaka khovel thil dang kan lalu tani chuan chu hlumbel chu aruakin omdon ti na ani chu wangin chandam na chanchin tha thil ti theina hi kan nuna alan chua theina tur chuan he hlumbel mi hring thinlung chunga hian chu chanchin tha chu engma in alu alan lo tura nget taka kan von apoimo ani polate timothea ten he chanchin tha hi anni ni anlo ni puingam to thina voina hian keini hun ain tran veta ani adot lia chon lali so thu soyangin chingne jinga beram om anga ngai kan ni chanchin tha wanga mi te nek chep te mi te huat te mi te mu sit te mi te vuak le hliam te po kan tur mai theye pola na soyang hian kalsanin kan om ngai lo ti hi kan chian lo chuan lutuk ti kan nei fo thin ani aboi te chu aramata na lalpa man ruwa kan ni awangin kan hlok na tur ni lavin pathian ram hlok na turin rong kan bola kan chung ko hlok na tur ni lavin pathian ram hlok na turin lalpan min man na du thina chu wang chuan pathian ram hlok ina a hlok puina turani phot chuan lalpan kan tur te hi phal thina ni leya thok rimin tur thin mai ela ane na kan thlen huna kan lom man tur te kan ngai to chian po le helaya hian lalpa wanga tur in huamna thinlung hoi sen na kan nei thar mai thin chu wangin khre oma po lom zir zel turin
voina hian nali suan noya thu oi izir liang azui tu fel takni kadu ama kotin min thuai zel thin ti thei turin chutiang ang chuan nali suan hena kanin pek thar le apoi mo em do nani ato bera chuan I suwa thi na kan troma bola te ho anga I suwa thi na kan taksa a kan put ve don chuan I suwa tur na kan trom turani a Kristanen in pum khat na chu atur na le anhe na fam kim trom tura in pum khat na mangin ani angai thi nani chutianga in pum khat na nen chutianga in pum khat na nun le rong bol na chuan atura midagin an hlok pui thi na chutianga in pum pek na nun le rong bol na chuan atur ram rama midangin an hlok puya chu rong bol na omzia dik takani a mani in general na chuti mek lai chuan Mizoram Christian te hianin rong bol na hi hlok nan ham that nana kan pang na sa talutuk thin he poi mani Christian zinga vana ro khol omzia man phak lo kan tam ta hle hian alanga lo hle pachir thiam lo midu am te tan Christian ani theya Isu zui tu dik tak ni ero ahar sa mani ti when a hian kan zir chua apoi moing ka hria a bola te nan soyang hian kan nuna Isu Krista ain pon chu a chanchin thathil ti theina chu kan nuna lo thlenga kan nun thim te chun eng anga chu chanchin thathil ti theina chu kan nuna tanga alan chu theina turin he hlum bel mi hring thin lunga hian chu chanchin tha chu nget takin pomila vongila khovel thilin alu alan lo na turin kan thinlung te khovel lama kan thinlung kong khar te kan khar apoi mo don ani lekhang te kha vena kan zir thei chin te lo ni le ta sela pathiani na thu kan zir ho te kan zatan malsom ro se amen